Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kerla. Ka Supreme Court haga laitrik unai tung arja punrio kala Kyntait ye ke Jingkyrpad ke Sorkar Meghalaya ban pensange egarai jung ke Meghalaya High Court halor ke Jamin ye ke Sonam ragubanshi ka basyakra udong keti penyap ye lau kurim jongka uraja ragubanshi haga jingwan kai honeymoon syakathan sora House dem baladam ka High Court aka arfun laitrik ujeli arja punrio kala penskame ye ke rai jung ke Court of the Additional Deputy Commissioner Judicial Shillong ka bala Jamin ye ke Sonam hagbana yeyong arja punrio ka bala penlong ye Sorkar ban ye khun persya ye ke hukum. Ka Supreme Court kala penpau katukan ni ki benta jongko hukum na High Court henry kala Kyntait ban penne eka de ka bakdo ba Sonam ka daplai lepa na olong de Jamin hau bana ye yong. Ka bench jong Justice Sunresh but Shil Nagu kala ong bakan pej benia eka jingya chikmat jong trial but penmi notice ru syak Sonam. Hak jing sngap bishar Solicitor General Tushar Mehta ubami khmat yek Sorkar Meghalaya ula kadau ru halor ka mukadama jing penyap apune hakabau ketan agarwal syak penyap hakabriu ko boyo tektian bani tho kasia goyal harangkat ubai chungka uchetan chodri ulai side bagi jingkno ek Sonam gilong ki bakhya but amla ban pelat Jamin yaka halor ki nongrim technical ya ka Sonam la kemau jelio arja option hak jingi dei bagi jingsha penyap bulok chungka uraja ka Court of Additional Deputy Commissioner Judicial Shillong hau yayong arja punrio kala Jamin yek Sonam hadian bakala shem baki pulet kemshim la penpau shai gi nongrim hak jingkem yaka kala lap bahaki kot jingyo kem ka checklist but case diary ki pulet kita thok baklai yak section 403 in bracket 1 jong Bharatiya Nyaya Sanhita BNS hachaka jong section 103 in bracket 1 BNS kabe dei bak ching penishtam halo ka ching penyap brio haka arfuna tre ujilio chapun rio ka Meghalaya High Court kala penskami ka tege hukum Jamin but ong ba wala ka dei tang ka ching tho bakla henry na mar kilami pat bunsien baka peni ba omshim la don ka ching pet ngor baka ching penukam hok e ka jingmut ha ka ching pengkre e ki kon kani ko mukad duma kelas dang hadin buraja baka Sonam la khan bigla jar nga e ka arflai tre jomang ajapsan kat baki dawan kai honeymoon sha Meghalaya la i khaddu e ki ha baki mi na ka wai homestay hanong rian ba hadin ka tukani por la lab e ka skuti baki shimwai bla e no hajan sorarim ha ka artre ku jeli ajapsan hadin ko ba shfosngi baki la ja la lab e ka media chung raja na riat arliang hajan kakshai wai saudong henry ka Sonam par kadang cha tarhadu ka pratrik ujilio cha punrio hadim la labya ka hajan ka wai ka daba hasurok Varanasi Khasipur hadin ka ni ki pulet Meghalaya kila pentem bag Sonam bor Raj Singh Khushwa arpoisnam karta kidi ki nong sela penyap ba khmat e yu raja hakabla ainong penyap halaingut ki brio Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya